Evo sada ćemo govoriti o dva bitna faktora motivacije. Naravno da broj faktora motivacije je daleko veći od onog koji mi danas spominjemo, s tim što ćemo ovdje pomenuti dva koja važe za većinu, pa rekao bi skoro za sve ljude. Prvi faktor o kojem pričamo je odgovornost prema poslu koji obavljamo, a drugi je osjećaj vrijednosti. Jedna od najčešćih rečenica koje možemo čuti od menadžera u organizacijama je htjeli bi da naši ljudi preuzmu više odgovornosti ili htjeli bi da odrađuju veću količinu posla. I iz ovog se izvlači zaključak da ljudi ne žele da preuzmu odgovornost. Međutim, u praksi se pokazalo da ako to radimo na adekvatan način, da ljudi će rado preuzeti odgovornost. Zašto? Zato što preuzimanje odgovornosti ne podrazumijeva samo veću količinu posla koju ćemo odraditi. Preuzimanje odgovornosti, ako smo to uradili na odgovarajući način, će poslati poruku osobi da vjerujemo u nju. Druga stvar, da može nešto naučiti. Treća, da će samim tim što nauči nešto i što stekne dodatne vještine, ona sama postati skuplja, odnosno više će vrijediti. I tu dolazimo do ovog drugog faktora koji je povezan sa prvim, a on je osjećaj vrijednosti. Ako uspijemo kod ljudi da podstaknemo osjećaj vrijednosti, onda će oni više doprinositi u poslu. Jedan broj ljudi ne može baš tako lako da kod sebe prepozna osjećaj vrijednosti, pa onda je potrebno da im na određen način, ajde da upotrebimo izraz, pomognemo, odnosno da ih podsjetimo da vrijede. To možemo raditi na dosta različitih načina. Jedan od načina je da ljudima adekvatno ukažemo da su dobro odradili svoj posao. I time, recimo da kažete osobi, ne znam, danas ste pozvali kupca, znamo da je bio naporan, znamo da smo imali situaciju gdje smo mogli da ga izgubimo ili da ne realizujemo prodaju. Hvala vam što ste to odradili na adekvatan način, zaista nam je pomoglo da zadržimo i tog kupca i prihod koji ostvarujemo s njim. U svakom slučaju, osjećaj vrijednosti je jedan od najbitnijih faktora kad pokušavamo da motivišemo ljude, pa kad pokušavamo da motivišemo i sami sebe. I ono što možete da vidite da svako od nas ima na određen način ugrađen mehanizam u sebi koji kaže želim da doprinesem. I da kad je situacija u kojoj se ljudi osjećaju beskorisnima, recimo u određenoj vrsti poslova može se desiti recimo da vam je predviđeno da radite 8 sati, a vi realno radite 3 ili 4. I većina onih koji će raditi 8 će reći vidite ovi radi ne znam 2 ili 3 sata dnevno, vjerovatno su super zadovoljni tom situacijom zato što ne moraju da rade 8. Međutim, ono što možete da vidite u praksi je da ljudi koji ne rade puno radno vrijeme i koji nemaju osjećaj da doprinose, također postaju frustrirani, odnosno nisu zadovoljni situacijom u kojoj se nalazi. Tako da san treba da radimo što manje i bit ćemo super zadovoljni nije baš realan u praksi. Zato što svako od nas ima nesvjesnu potrebu da doprinosi. I ako se osjećamo beskorisnima, onda jednostavno imamo neki unutrašnji osjećaj nezadovoljstva koji možda ni sami ne možemo da objasnimo. Ono što bi ponovio, da postoji mnogo faktora motivacije, da smo mi ovdje pomenuli dva koja važe za većinu ljudi. Prvi je odgovornost prema poslu koji radimo i da bi trebalo da ljudima damo što veći nivo odgovornosti, bez obzira na predrasudu da on neće htjeti da je preuzmu ako to uradimo adekvatno hoće. I druga stvar, da stalno postičemo kod drugih osjećaj sopstvene vrijednosti, jer ćemo na taj način njihov nivo motivacije držati na